Maruodo Paul. May Day Gitauram Manipur Su Parks and a Pantok Nakre. Indian Navy ke diver singyao na thira basu ngasi fawba hakchang ahum thiba fangdri. Hakchang ahum hek fangdriba fawba tongan ba mercenary sing season aduna thigani haina Chief Minister N. Birenna Fondokre. Indo-Kuki political dialogue ki interlocutor A.B. Mathurnas Kuki CSO sing unaduna wali sakre. Kurumzari Times of Manipuri Pawming tabiri ba mayam puno mapu ASHAPRIYA na taram nokchari. Ngasi marube paw sing sandok na pizari. Malem gi oina pangthok liba sinmi singi numit ngasi Manipur dasu paksa na pangthok na kre. Joint Administrative Council JAC of all Manipur Trade Unions Council M2 amadi MGO Manipur na sinduna May Day International Labor Day gi tharam pangthokre. Ngasi lubasigi Babupurada leiba loishangda pangthokiba tharam aduda Datopan Thengadi National Board for Workers Education and Development, Ministry of Labor and Employment ki Director M.N. Salam, Social Scientist Dr. R.K. Sanazauba Singh, Faculty Member, Department of Economics Manipur University Dr. Chinglen Maisnam, Professor at Department of Anthropology Manipur University Dr. M.C. Arun Amasung, Secretary General Joint Administrative Council of M2 amadi MGO Manipur na Resource Person Singh amadi Presidium Member Singh oina sarugyaki. May community high but Dramaki Kenaba, Adaki Magi Furki Kenaba, my arms in Lam Twokanda, Nasi Bow Pario is a Kadino Hisa, Masi could cook them from 12. Aduna Furuki, Manipuri Furuki, Shubayas in among the lawyer Mina, may they do Muslim than issue. Aduga, Canada issue, and less organized issue mams in Mamma the Talaga, mother of the Susan Grey. Aduna, according to see, meeting Mamma, we from Mamma, Manipur or Nighton. Masing kangar thore adu punam silwar kanda khangde da tawdu se harga wana hanri se masik kari moda akoi mayon se sum na koi direction se pi bangamba adum makali hausi manipura masi mangre. District Legal Services Authority Imphal West na susenduna ngasi International Labor Day come training of paralegal volunteers on NALSA scheme haiba thoramama pangthoktuna Labor Day pangthokre. Imphal gi Uripok to laiba District and Session Court Complex ta pangthokiba thoramaduda District Legal Services Authority Imphal West ki thaupuba tongan ba miyoi kyana numit asiga mari leinana wafam kaya fongdoknakhi. Thoramaduda District Legal Services Authority Imphal West ki Secretary K Nirozitna thoramasi pangthokpagi nunggi oiba wafam kaya fongdoraki. Current situation the lady ba khoi unorganized maru and unorganized sector gi sigi matang sida khoi paralegal volunteers sing sida information piraga moi gi damakta moi na kari to buya bage sarkar gi kari scheme lei adu sing to karmaina implement to buya gani karmaina moi da mating pang buya gani adu gi matang de information pina ba masung training pina gi tawja. Swas Bharat Mission Arvan gi makhada Nambol Municipal Council na senduna May Day gi thawram council gi meeting hall dang asi pangthokre. Council ki Chairperson C.H. Basanta Singh, Vice Chairperson A.B. Mola Devi amasung Councillor R.K. Ongbi Siza Konjeshwari Devi na thawram aduda mathang sitna maru oiba mithunglen sing oikhi. Numirasiga mari leinana C.H. Basanta na hai. Nambol Kaithel amadi Municipal Council ki mafam sing lu nana leiba amadi thamba haibasida sanitary staff sing na choba thodang lauri maram aduna lever oiriba makhoibu ikai khumna ba haibasi tangai fadabani haiki. Amaromda lamdam asigi miyam gasu afaba mari thamduna lunan bagi matangda wakhal tahan basu changi maram aduna aikoi punna khusam naduna lunan ba lamdam ama ohenaba thodang lawminasi haiki thoram aduda Nambol Municipal Council gi sanitary staff singbu khudolpot sing piduna ikai khumna basu utki council asigi ward number 18 gi councillor sing amadi staff sing su thoram aduda sarugyaki.
ꯁꯨꯄꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ Socialist Students Union of Manipur SSUM nasu May Day gi thoram pangthokhe. Manipur Dramatic Union MDU Yai School Imphal da pangthokiba thoram aduda anauba mirol kauba Bengali amasung English ta iba lairik amasu phongkhe. Union gi President Soraizam Yaiba Maitaina Tom TV da phongdorakpada SSUM na May Day gi thoram pangthokpagi achauba maramdi ngasi gi khongjel yangna ahongba kaya lakliba malem asida sinmi singna khwaidigi achauba awabagi potlum puba section ama oiri haibasi miyamda khanganingba pandamdani. Mahakna hai Sarkar pairiba amadi authority singna sinmi singi semilon gi fibam phagatnaba thaurang ama paikhatuna makhoigi imung manung singbu samas asida hingbada mateng pangbiba mathautai. Sinmi singi numit si lakpasidai sida Manipur leiriba amadi mafam kya da leiriba sinmi sing sidai sida ikuna afaba nungaiba yaifaba pausel du pizari loinana aikoi sinmi sing nasu pukning wakal hantadabida ayagi chasing ayagi laikai sing mayam ga competition ngamnanabagi damak adugumba khongthang amaga loinana jet lepiu aikoi su sinmi sing gi damak aikoina angamba adugumba thaugai adu lawjage. Handak chahi ki oina pangthokliba May Day gi thoram asi Uniting Workers for Social and Economic Advancement haiba hiramda pangthokpani. Border Town More da laiba Indo-Myanmar Labor Union More na sinduna ngasi More gi Galngam Lentol Playground da International Labor Day thoram pangthokre. Thoram aduda More da laiba nifuhumdoi suba Assam Rifles Battalion asigi Commandant Sumit Sud amadi Town Commander RK Sharma yauna thoram asida maru oina Saruk Yaki amadi Indo-Myanmar Labor Union More gi thaupuba sing yauna tongan ba miyoi kya su Saruk Yaki. Ngasigi thoram aduda nifuhumdoi suba AR Commandant Sumit Sud na haikibada Lever singi numit punning sing duna lever sing na tauriba thaudang kaya amabu sing thakhi. Lever amabu miyam na hanthaba thakta khanbiganu amadi samas asida thabak suba lever amabu awangba thakta pukhatuna makhoina tauriba thaudang singbu puning thogat minasi haiki. Assam Rifles ki maikai degi su matam chupada darkar oiba mateng pangani hainasu Sumit Sudna thajaba thamki. कई लोग इस ताकत को कमजोरी समझ लेते हैं और आप लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं, गलत बर्ताव करते हैं। आपके और हमारे जीवन में ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि एक फौजी के और एक लेबर पे। हम भी अपने घर से दूर नौकरी कर रहे हैं देश की सेवा के लिए, और देश में आप सबके परिवार आते हैं और आप अपने परिवार के लिए सेवा कर रहे हैं। तो आप में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। अगर आपकी वर्दी आ गई है, हमारी भी वर्दी है। आप हमको अपने जैसा समझोगे और हम आपको अपने जैसा समझेंगे, तो हमको त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है कि आज आर्मी का डे है और आज लेबर का डे है। हर एक दिन हमारा है। खुनायमा चौखटपदा नुपी सिंगी थौदांग यामना चावी नुपी सिंगना सेमिटलोन निंगथीना लेरक्लबा मतमदा अफबा समाज अमा ओइरक्पदा अचौबा mateं ओइगनी हाइना सोशल वर्कर थोंगाम शांति सिंगना फोंदोखरे वाफम असिंग असि पांथोइबी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के फुबाला मखा मताइदा लैबा ऑफिसटा महाकी मीटिंग मखादा मोइरांग केंद्र प्रोग्रेसिव फ्रंट ना सिंदुना पांथोकिबा थौरम अमदा ngasi फोंदोकिबनी थौरम अदुदा फ्रंट असिगे जनरल सेक्रेटरी उत्तम कुमार माइरेंबम अमदी फ्रंट की मरु ओइबा थौमी सिंह अमदी लैकाई गे अहल सिंहसु सरुग्याखी महाकना मखा तारदुना इमुंग अमा शांति ओइना लैबा चौखटपदसु नुपी सिंगी सेमिलोन फगतपा यामना मरु ओइ नुपा खक्तना सेल सुनोमदुना सेल तानबना इमुंग अमगी मेंटेनेंस ngamlaktaba matamda नुपी सिंगना सेल थोक्तुना mateं pangsilagadi चौखटपा ओइ हाइखे थौरम अदुदा सिनमी सिंबु इकाई खुमनबा ओइना फी साननबा कोल अमदी अतई पोलम कया फ्रंट की माइकैदगी सिनमी कुंट्रा मंगादा खुसिनखी खुनाय में चौखटपदा नुपी सिंगी थौदांग याम चावी नुपी सिंगना सेमिलोन निथिदा लेरबो तबदला अफबा समाजो पुरपदा ख्वाइदि चौमते गोय अदो इमुंग मनुंग नुसिदबा दसु नुपी सिंगना सेमिलोन लेबसे दरकार गोय दाई एइ खंजेबा मरदि फैमिली में पुबदा निपा खतन पुछला पदुला मेंटेन तौबा ngमक्तबा तबदा नुपी सिंगना सेंटिल अखोय संथोक लबी खतन लेजरगा सेमिलोन खरा फंगगा संथोक लबी लेरगदी इमुंग दगी मेंटेनेंस तौबदा खरा दोसु मते पांगगदी फैमिली दु थोलेबा क्राइसिस अयामबदा कोई मणिपुरी खुनाइसदा फैमिली सिद थोलेबा क्राइसिस से लेटलाइ देथोल पुंगतने
Indian Navy ki diver tarana saba team ama yauna SDRF amasung Manipur Fire Service ki personal singna ngasisu Ukhrul district ki manung chanba Chadong village ki mafogdam da hi lupa ki thodok amada mangkraba tourist ahum gi hakchang makhata na thiba gi thabak chathakre ngasi numit humni gi chanba gi numidang pung taruk fawba chathakiba du da makhoi ahum gi hakchang fangbang amkide ngasi thiba humba gi thabak du da helicopter fawba sizina duna thikhi Nong tarakpa amadi ising manungda uwa kaya laibana khudong chadaba kaya mayok nakhi panba yabade haukubra April gi kudipanda tourist sing tongba hi ani khanghaudana lakpa akan manong lainung sit amana maram oiduna dam gi singda lukhibani thodokatu da mioi mapan tek takaidana kanba ngamki adubu mioi ahumdi lukhibadagi ngasi fawba thiba khangdana leirakpani thiba khangdriba makhoi ahum adudi ningthau khong kha khunaudagi S Rajiv chahi 53 S Roman chahi 38 amadi ningthaujam Rani chahi 10 makhoi ahumak ningthau khongdagi ngaktani loinana Rajiv amadi Roman hek pokminaba machin manawni Chairak Sida Manipur ki Chief Minister N Biren na ngasisu mafam aduda hakthengna chatuna yengsinkhe khongchar aduda atai official kayasu sarugyakhe paumi singna hangba wahangi paukhumda Chief Minister na hai Navy team gi captain na phongdorokpagi matung ina mafam kharada narrow down tawduna yengbada mafam manga identify tawre chingna popot kharadi uba fangle adubo chap chana confirm tawbadi ngamdre hek fangdriba fawba araiba machinery sing season aduna thigani haikhe NDRF की अदगी लाइरिबा कनो कोई स्टेट की लाइरिबा मशीनरीज अदुगा इवन NDRF की कोई अरुणाचल प्रदेश तकी करी तकी कौदना अदो ngasi de layo phabam nai defense ministry ai appreciate we naval gi moi me trying to diver trying to specialist in the deep driving ado moi thungare ngarang ahing pung tara ma thoi gaminit khara hen bada akhanaba plane amada Visakhapatnam dagi lakpani ado moi ngasai ayuk early morning dagi moi thiba hogre ado huji koina latest news huji sports sida ina moi lam moi captain dona tambada some area kharada moi narrow down tore mafam manga gumba identify tor kan moi camera lore the camera lo bada suspect object khara moi uba fange ado subject chingna bodo ado mangna oiramni haibadi natri suspect oibo object khara moi uno fange ado hairi si moi amo madu through camera satellite ada naval head office thar kanda confirm tor kanda madugi mafam duda sangadaba adugi pawngainari aduna ai sorna sor khoram si khoi mya adu ngasi di soidana fangadra haibagi moi diving expert ngatani makha moi machinery loina puro la even ising manung da pung ani makhai ahum hena satlaga thiba yaba kullup pungamba aduguma expert sing ne aduna mayam da gi awabada imung manung leigidreba sing gi awabada akoina sarugya jari aduga mayam punna state ki mayam punna isor khurmina si na mayam da apil tawni Outer the Mireb Oriba K. James Su Mafamadu the Laktana Yangsinke Mahakna Fondo Kibada Mari Lainaba Amadi Lenga ki Maikai degi Paikat Payaba Tabak Sing Paikat Pinaba Mahaki Maikai degi Su Honagani Haike Akoi life jacket kumbasu sarkar side gi su properly instruction pipi daba hairiba si mayam sina akoi yam nungai daba thokre adubo hojikdi akoi na kari hairuni akoi isorda patana to biduna sikraba hasan na chakraba su mai gi body di dead body di phangbirabadi imongi da akoi relief madu phanjagani tamda mayamna koi sembireba isorda patana tawsi adaga tungda sikuma amuga thodaningai tamak aikoi sarkar na paibiriba hoji present government asu matik chabagi aikoi gi thorangdo madu paikhat bire hairaga sigi area da koi gi police outpost amasu thambiduna life jacket no kumba phajana system gi atopa lamdanda leibugumna aduguma phajana adu pibirabadi aikoi gi tungda thoraga dariba amuga naharong sing kaya sida mulaga pikini haina thambikraba spot amanina madu kaya gumba sida thorakduna ba mayawna masi tamada koi government appeal tawjari
Mafam aduda lairambi hauzik fawba thiba khangdana lairibi Rina gi apopina mari leinaba sing amadi khwai miyam na hakchang adu thibina ba honabiu haike Isa ga iga pau phaunaram pung mari makhai tarbu matamda magi phone switch off lai madudagi kanama ta igona pau pibi rakte sumai thodok ji thokare habde ai isa yawe ba ta chengna I khangde ba isa no pi ahanjina haira kanda ai mapa mayum da chatpan mapa mayum da chalaga ai kapna tana ai gi upali tan ai halakhi bane adu ngasi su ai isa gi mathoi mami kauge na mafam sida ai halak bane ai isa gi thawai mi amta di kaujage aya ba pibi onoina masina tana ai gi pangal laitre ai thawai di noina amta di pibi o ai isa ai thawai kaluge Numit kayani mamangdagi yamna cheksina thiba humbagi thabakta achauba thodang yaribi Kamjong gi DC Junringla Kengona District Administration gi maikaidagi su angamba thakta honaduna makhoi humge hakchang fangnana ba honari haiki. Sitting here with me are my senior officers actually, and she is Ma'am Jacinta. She is the Secretary for Water Resource, and I have here the Chief Secretary of Water Resource. We were also just discussing about how to regulate the movement of the boats here in the water, and also to ensure the security. And I'm sure the government is coming up with rules and regulations that will ensure the safety of the people who are plying here, plus also not just for the livelihood of the people here, because they have to keep crossing the water for their livelihood, because their means of livelihood is across the mountain here. But not only that, but also for the public of Manipur to ensure that they also continue to enjoy this beautiful lake and this beautiful water. We also want to ensure that they also come and enjoy here safely. So we are also working out on the strategies. Yeah. Athengba fawbada chathakiba thiba humbagi thabak aduda haktengnana yawriba aikhoigi mihut Gentle Khuman Themna pirakpa report. Hoje khoina leijariba si thokriba thodok thokriba mafam dudagi sunatagi meter samam ke arapga jaga dani mafam asida hoje SDRF ki team na su yam kana anchor sing thadaraga thibagi thaba si sathari loinana navy diver sing NDRF ki team fire service loinana local people singi matenga loinana hoje haksang sing asi phangbra haibagi thajabaga loinana phangbai haibagi thajabaga loinana thibagi thaba si yam kana sathari adubo ayuktagi ayung amadagi hona satharagliba khoige thibagi thaba asi Numita salapagalo na kitang kudong sada bakara lay bitagi maroy na ising manungda uwa kaya ama hauba structure may ama lay na maramoyraga diversing da zu hena awaba fi ama mayone masina maramoyraga ngasi yoy na di haksang sing asi thibagi tabak sing ngasi yoy na loshela habitare hayeng ayu angan matigi amuk team sing asi na makata ba plan may ama yalaga muk makata na haksang sing asi fangna bagi damakta thigani haibagi mogi asa fong mogi plan lay habitare Paudam Jariva, Nareska Loina, Commentem Gentle Times of Manipur Sadong. Chaira kasida numit aduda haktengnana chatminaruba thodok tudagi hinghorabi Rajiv Roman amadi Rinagi machena makhoi hunge hakchang dadi thiba phanghanbiu madutada mahaki thamoina penjage haina phongdorakle hiramasida akhanaba report ama Bisnupur district ki manung channa laiba ningthau khong kha khuna ward number 4 dagi sagakpam ibo chowbi amadi sagakpam radhagi machayaima Rajib amadi atomba Roman Numitu Rajib masagi bakery gi staff singa punna picnic chatpani maduda mahaki manaw nupa Roman amadi Roman gi loina bi deji su punna makhoi ahumga punna miyoi taragani thoi silhei pungda chak ising charaba matung ngalli haiduna pungsu ahum henda ngairi haiduna chadong de chatpani maduda laibak thiba thodok adu thokibani Thodok aduda yaukhibi Rajib ki masanupi thokpa tampasna na hai makhoina sadongda yoksilakpa matamda miyoi kaya amasu leiramki ngaihak hi tongkhisi haiduna makhoi hi tongki makhoina maya yoksilakpada matamduda hi adugi thau loiduna lefki adubu laibak phabadi hi aduda tonga na thau yauramki tanjaduda halasi hairingai matamduda jinglomda akanba nonglei nungsit ama sitpa uki makhoisu adumna thokani khangludabana photo kaptuna yengi khudakta khanghodana makhoida sisilakhi ba akanba nonglei nungsina maram oiraga nungsitki sahumna kanmanbana Roman isingda umdaki aduga khanghodana hi dusu makhadang onki adudagi atopa hi honba James Koba
मियोई अमना महाकी पैसेंजर तोरबांदा थनमलगा लुपखिबा मियोइसिंग चंगसिलक्तुना कनखी असुमना तंफासनाना मखाताना महाकी मसादा सिरिबा सनागी खुदो फावबा थाददुना मबुंग अनिगी पुंसितबु कल्लबदी हाइदुना होनजबनी ममांग थक्तसु मियोई कया अमसु सिखिबा लैख्रबसु लाइफमनी हायरबा मफम असिदा लाइंगाकना करिगी अथिंगबा अमदी सेक्सिन थौरांग लौखत्रिबनो हाइना हंखी अमदी चादोंग खुंजासिंगना लाइबक थिबा थौदोक अदुबु येंगदुना लैखिबबु नुंगाइतबा फोंदोखी पेंदबदे पेले लोइना अखोइगिदमक्ता इबुंगिदमक्ता मी अहिंग लेक्तना अखोइगिदमक्ता लेबिरिसे असिगिदि याम हराउजैये इबुंगे असिबाक चांगददि फंगनबियोबा मसिगा थाना नहाय दुगो पारगा नुमी सुजले नुमी हुमनी जुरेबा इसिंदुदा लेरमदुजे यामबगेनि दि मसक्तुददि होनबियोबा खोइदा लोइना पेंजाइये खोइ ममांग तौगिबा सिंगो दुमाइना तौरगा तौगिबा नतेको आई यामबनि सिगिदमक्तादि मैहाम चंगदना थिबिरिबा सिगदि हराउजैये यामना आई अदुगा पिकलिबा मसासिगिदि यामना नुंसिजैयेबा खोइ मसा मोहन्दो अमेगी यामबा याइ मजे मसादना मपांग कुदा कोइ कनानो पीरिसो नोकजरीबा इना मसिजु थाबादरि लोंबा मोइना कोइ हंगपदा कइनो कुमदुइसे अदुना मफमजिदि दा होइना क्लोज तौबियो थिंबदि ngमोय अखोइ अमनिना थिंबा ngमद्राबनि खुल हौरबोक्ता थिंबा ngमगिद्राबनि दा माइ नुपिदि ममिंगदि जी कौबने मासु यामना कपखि पाट मयाइदुदा मा चोंथरके बुक तौवे मा आइगि नुपादु पुनना चंगदे इमा इपाना तानथोरकनि बु हाइ मा पयाइदुदा मा मयाम माइ नुपादु पुरक चत्तिबु मा चलोयन दुम कप्पे माजे रानीदु अखोइ मयाम मापनजे फगलाबा मतुंगजिदा आई इयामबनिजि उरक्तरे इयामबनिजि उदबगी कौरिङै मथक्सि लाइथोरकपजिदा थेनाउना ए तिजे तंफा रानी यावरमद्रेना रानीगी मैचाकसे हपकपदा खोइसि तौफम खंगिद्रेबा खोइजे इखुत सिसरम सनाली कोम थादारेबा खोइजे मफमदुदा इयामबसिंदुदि कनबियो आइना खोइ उपाय लेते कनबजु ngमदे खोइना थौदोक्तुदा लैकाइसिमक्तदगी निंथौजम रानी महाकना पिकलिङै महाकी अपोकपा लैखिद्रे अमदी अपोकपिसु अतोप नुपा अमदा मयुम पानखी महाकी मखुरा निंथौजम हेरा चंद्रा अमदी निंथौजम ओंबी इंदिरा अनिना करीदा सोखिदगे हाइदुना सेनजरकपिनी रानी मंदोम चाना असुम हाई इचंदो नुमितुदा यामना केना हरा हराव इंदोमचा आई चलुखिगे हाइदुना थोखिबनी असुमना थोकनी खंगलमलबदी इचादो चलहल्लम लोइदबनी हौजिक लैंगाकना मतेंग पांगदुना इसिंगदा लुखिबा इचादुगी मसक्तो अमुक्तंगदी उजनिंगी हाइदुना तक्सी सोलहौरी ngarang chakkiba numisi chakkiba ji matang ji ju ma ji nu shem ma da ki da na phiro ka che ka to da na ai ju ma phamong ji hip ta na ma chalam dai je ji yang da na kho ta na to ga ji pha ju pha jai ma ji ngarang chalam dai je ki da na to ka je na han cha ba numisi na ga le ba ga chu ma de pha ja da na to bu ji ma chakkin dom cha chat la ge na de khoi khoi chu ma ji harang na chakki ne adagi ma chakki ba ji खांदे नागै आई हाइजे लामिनबो छुम अमन दे ngara na han ma chakki bu mi je machak jam phajare adagi khangौदना यौदिङाइ ममांगसिदा जु माजे अंगां कासे याम नुसीना पमदना पोदना तौबिदमे यामना थादोनितदना मनांग बिजिंजे मनांग जिंजे रोमेन अमदी रजिब की अपोकपी हॉस्पिटल तादुना लेरी अमदी रजिब की पिकलिबा मचाना मपातबु हंगबगी पाखुम पिफम खंगना थैदोक्तुना लेरी अमदी रजिब की लोइनबी नुमित्तुदगी ज्ञान तादना लेरी अमरोमदा रोमेन की था फाद्रिबी देजिसु महाकी मपुरोइबा अमुक हलखिनी हाइबगी असादा नाइहौरी नहा लाइबक थिबा थौदोक्ता चदोंदा थोखिबा नुक्सित सिलकपदा इसिंगदा लाक्सिलगा थीब खंगदना ngasi फावबा लेरकलिबा इमुंग मनुंगसिंगा खोइ चतुना वरि सानजरे इमुंग मनुंगसिंगी साइतगी फोंदोरकपदा लैंगाकना मफमसिदा ममांगदा क्यारक मिसि मनागी पाउ थोखरे अदुबु मफमसिदा चेक्सिंग थांग लोखतपना चिंगबा थबकति अमता पाइखतपा उद्रे मफमसिदा चंगइबा टूरिस्टसिंग असे अदुकी मतिक लाखरे मफमसिदा लाइफ जैकेट पो ओइरो लोखतपा याबा करी करी थबकसिंग लोखतपगे अदगी मफमसिदा चंगहनदनबा हाइबु वाफम क्या फोंदोरनगले पाउदम जरीबा वीडियो जर्नलिस्ट इबुंग सनागा लोइनना नरेश टाइम्स ऑफ मणिपुर निंगथौको Jobs in Delhi for freshers. Sri Krishna Classical Yoga Group of India, New Delhi, headquartered dagi tholokpa cherol amagi matung inna North East ki oina yoga teacher humfu selection khanjagani maru oina India gi mapanda chetpagi khudong chaba pizagani job ki mafam na Delhi amadi UP dani saruk yabining ba singna
अथुबा मतमदा ऑनलाइन रेज्यूम बायोडाटा थाबिरऊ अखोगी कॉन्टैक्ट नंबर 9810993987 ईमेल birlayogaolympic@yahoo.com इंटरव्यू प्लेस क्लासिक होटल इम्फाल ब्रेक की मतुंग मयाम अमुक हना तराम नोकचबगलोना मखताबा पाउ पिजरी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जनरल बॉडी मिफम पांथोखिबगलोना नौना चाही अनी की थौपुगदबा प्रेसिडेंट अमदी स्टैंडिंग कमिटी की मेंबर निपान खन्नबगी मिखल सु पांथोखरे मणिपुर प्रेस क्लब ता अयुक पुंग 10 दगी हौखिबा जनरल बॉडी मिफमना यूनियन असिगी याइफनबगीदमक तोंगान तोंगानबा थबक थौरम कया चाही अनी की टर्मदा पाइखटकिबसिंगी रिपोर्ट जनरल सेक्रेटरी सुखाम नंदना मरिक चुमना थमखी लोइनना एनुअल बजट एंड एक्सपेंडिचर सु पुथोखी मिफम असिगा इरोइनना तोंगान तोंगानबा हिरम कयादसु खननैनखी प्रेसिडेंट की मिखल असिदा कंगलैपाक मैरागी दमेंद्र वांगखेमचा अमदी पोकनफम पाउचेगी बिजोय काकचिंग ताबम अनीना लंबा तौनरी अदुगा स्टैंडिंग कमिटी की ओइना मेंबर निपान खन्नबगीदमक मियोय 13 ना लंबा तौनरी मसिदा पीपल्स क्रॉनिकल की अरिस्टोना लोंगजमना नुपी मिरेप मथंता ओइरी इंडो कुकी पॉलिटिकल डायलॉग की इंटरलोक्यूटर ओइरिबा एबी माथुर ngasi कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट ता थुंगलखरे हानगी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के स्पेशल सेक्रेटरी ओइरंबा माथुरना खोंगचर असिदा तोंगान तोंगानबा कुकी सिविल सोसाइटी की लुचिंगबा कयागसु मिफम पांगथोक्तुना उनखरे महाकना कांगपोपीदा लेबा कुकी नेशनल फ्रंट KNF की डेजिग्नेटेड एवेनेजर पीस कैंप तसु चतुना कैडर सिंगा उनखी स्माइल ट्रेल इंडिया अमसुंग सीजा फाउंडेशन न पुन्ना सिंधुना ngasi स्माइल टॉर्च रैली अमा इम्फाल दा पांगथोखरे रैली अदु कांगला गेट की लमथाकी अदुगा थाउ ग्राउंड दा लोइसिनखी थौरम अदुदा स्माइल ट्रेन इंडिया की प्रोग्राम मैनेजर ईश्वानी बिश्वा अमसुंग सीजा हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पालिनसु सरुग्याखी रैली असे स्माइल ट्रेन इंडिया के चाही कुन मपुंग फारकपगा मरी लेना अमसुंग मियामदा पाकसन अवेयरनेस पीनबगी पांदमदा पांगथोकपनी हाइना सीजा हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पालिन अमदी स्माइल ट्रेन इंडिया की मैनेजर ईशानी विश्वासना फोंदोखरकी 2500 बत तौखरगदी 2500 से लोली बे मरम से खंगदबदगी अदु सी तव फते हैबसु यावरी नत्रगना लाखथोक लाखसिन ngमदबगी नत्रगा पैसा नुकसागी अदुना स्माइल ट्रेन सिना मागी ऑपरेशन की लेबगी हिदा लांगथगी अदुदा नतना अथापदगी लाखपदी अखोइना ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बवा सपोर्ट तवी अदुना सिगी ngasiगी रैली सिना पीरिबा अवेयरनेस से हाइबा क्लेप लेबन पैलेस से मसी फ्री ऑपरेशन तब यारे चथोक चसिंग सपोर्ट फंगी अदुगा लोइनना हाइबा अनाबसिंग सी सपोर्ट तौबिरगा अखोइ सीजा हॉस्पिटल पुबिरकलगदी मोइगी लायेंबगी सरुक लोइना अखोइने रेस्पॉन्सिबिलिटी लौजनी under the sponsorship of Smile Train India and Smile Train New York. We would want more people to read and see what this surgery, what cleft is all about, talk about it, make some noise, and also ensure that all the children are gifted with the right to smile that they truly deserve. So that was the rally. So we marked the celebrations with the rally in the morning. We would be continuing tomorrow again. There would be several other awareness activities that would be held in different parts of Imphal, and then there would be a culmination event also towards the end of the day. So yes, that was the beginning of Smile Torch in India from Imphal. Paugi Marthana teme break ama muk logzari. Well, this is true. No matter where we're at, how busy we were, we may not get the time to spend the whole day together, but a time always brings us together when we are dining, especially when gathered around such divinely crafted amenities. ब्रेक की मतुंगदा मखदाबा पाउ पिजरी
Meghalaya government na lisingani taramapan lisingani kungi oiba Samagra Shiksha Abhiyan gi makhada Union Ministry of Human Resources Development gi lupa crore chanipan hena launanaba chahi gi oiba plan amasung budget amasu thaurang tauri hairi. Samagra Shiksha Abhiyan haiba scheme asida center na sponsor tawba tongan ba scheme sing haibadi Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and Teacher Education punsinduna yauri. External Affairs Minister Sushma Swaraj na US ki Secretary of State Mike Pompeo ga haukiba thangzada mifam pangthoktuna unakre amadi maduda US administration na thamkiba May tarik ani gi deadline adugi matung tabada Iran dagi sungdoktriba thau laibagi thabak makhatana yahanbina ba haikre. Indian Meteorological Department IMD na fongdokpagi matung ina Vaishakhapanam gi nongpokta kilometer chatuk aduga Puri gi kha thangbada kilometer chanipan lapna leiriba handak April thada lakhiba cyclone Fani asi khwaidagi sakti leiba nonglai nungsitni hairi. Aroi bada maru bi paw mukana. Han bada maru bi paw May Day gi thauram Manipur da su paksana pangthokna khrei. Indian Navy ki divers sing yauna thirabasu ngasi fawba hakchang ahum thiba fangdri. Hakchang ahum hek fangdriba fawba tongan ba mercenary sing season aduna thigani haina Chief Minister N. Birenna fondokre. Indo-Kuki political dialogue ki interlocutor AB Mathronas Kuki CSO sing unaduna wali sakre. Ngasigi oinadi matang asida Manipuri Paulo sinjare paumiyang tabiriba mayam punamag po ASHAPRIYA na mukana krumjari.